Men azırkı momentde 82'ge çıktım. Sayız mezgilde çoğaydı uşul tegerekte. Mına şul jogorda süйлөгөндө ba kempravat oşon tegeregi büt Kırgızstandın jereli. 5000 palança gektar kempravatın territoriyası 5500 palança gektar dep atat. Onun orduga biz o bürgöndөн berdik 5400 gektar. Bürgöndü bir tala su çıkpagan jerler. Mana şu bizdin jer bardığına su çıkartılır, maka getirlik, cügörü dep koydu, pakta getirlik, pakta da olçulu. Anan ançamça bazı zak yerleri şalı getirlik. Büt dıykançılık menen dıykançılıkka ılayıktağın jerler ile. Bunun orduga bayağı 5400 bayağı bir göndəgi çöl su çıkmagan jerdi beri oşa bizi soğurat odat. Mana biz kiçine mezgilde özgönden oşa Karataş'tın tüymenen, avtobus menen Жалауатқа өтілік. Мына тура бая таширip жана башка жер менен автобус менен ошо Советоватка өтөтүлүк. Ошонун ары канча жол үнөм болуп Жалауатка тез эле жетип алатылык. Канча эл ушул суу баскан жерде канча элдерди жашаган, айыл кыштактар болгон бул жерде. Барды шарттары болгон. Ма жогоруда айтканда Рашид деп ошо КПСС борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү болгон. Брежнев биринчи секретар. Мана жогоруда айтканда биз пактаны мол беребиз деп, анан биздин Усмановди ал жак бул жак коюп туруп анан эстер болгон да, көндүргөн. Бул убактынча болгон. Mana bizde sular Özbekistan'a bekar ketip bartat. Bir tıyın төлөбөйт. Özbekistan gazı olsa bizge akçaga berip atat bul. Oşon üçün bizge bul komprat su saktagıcı keregi yok. Oşol bizdin bayagı su turgan yerlerdi boşaltıp versin. Oşonda ele su kerek bolsa Özbekistan'ın içine su tosma kılıp platina jasap alsın ılayıklı bolup. Bizge bana özümüzün yerimiz kerek. Bana Özbekistan bana bizim çegaranı Çeçeözde çakırıp alıp bulardı kayra bizge özümüzün bergen yerlerimizi, özümüzün algan arkanda jollarmen özümüzün algan yerleri kayra özüge berip atat. Bul degan aldamçılık. Aldamçılık. Inandırıp alıp oşolar aldap koyup atat. Mana ökmöttün jetekçileri, Kırgızstan jetekçileri Taşkentke barıp çetiştin orduga, har bir yerlerge, kıştaklarda yer jürt menen süйлөшүp, oşolardın kengeşini alıp, oşolardın negizinden akin barıp oşol ökmöt aralık çeçimde kabul alış gerekli. Bular yerlerdi, kanday jer ekeninin, kandayça ökmöt Özbekistan'a ötüp ketkenlerini işteken bilbeylenen barıp akin uşunday jakşı emes çeçimdi çıkardı. 100% çeşitli odat. Taşıyıp. Kayakta 100% çeşit. Çeçken yok. Bana çekesideki 13.000 gektar yer boşaytken Kempravat tegrede Çaşka'dan başka dedi. 13.000'e de jetmeyt. Çaşka'da yerlerde bizdiki. Eğer de ошондой Özbekistan'a su kerek bolgan bolsa suudu satıp alsın. Dünyalık rынокта su satılıp atat. Alar özleri bizge 10-20 skori pomoş berip ana aldap koyup atat. Taşıyıp jeteklegen. Taşıyıp esige bolgan bolsa, esti bolgan bolsa. Jalpı el menen kengeşip manda kılavuz, anda kılavuz dep oşolardın kengeşini alıptan barış gerekli. Bana bizim Kempravat susaktan tegerekli ellerinin kaygısı emes. Karasu rayonundağı, nargı Жалауат'ta dağı yerlerde problemler tolup atat. Bana misali Madaniyat degen yerimiz vardı. Bişkek'e barsak, oşol jol menen 500 metredegide ötüp ketetilik. Oşol jer Madaniyat'ın Ildıyca'ndan 1 kilometre narı tuvatılı. Özbeklerin territoriyası.
Bargan sayın oşa yolga jetip, yoldan da ötüp ketdi. Akırı anan yolda berbe koydu Kırgızstanlıklarga. 20 gektir, 20 kilometr жерде Майлысот тарапымен айланып өтіп жатабыз. Бұл жақсы емес деңді. Шамалды сайды көріп отырсаңар, Шамалды сайдың жолының тартып алған зымдарыны. И ошол бойындағы Кыргыздың айылдары да Өзбекстанға өтіп кеткен. Мен айтқан жер ушул Кампираттын маселеси жөнүндө айтып атам. Кампираттын жери биздики, Кыргызстандыкы. Бербейбиз. Ошон үчүн Кампираттын жерин өзү алат. Turgundары 50 гектар деп талашып ат деген, анда да 20 гектарын дагы Өзбекстанга берейли ташып ошону айтып атат. Бир сотта бериш керек эмес эле. Түшүнүңөрбү? Алар баягы Ташакырдан берсин ошо 50 гектар жерин ошо, кайрак жерден. Биздин жерди бербейбиз. Туура болду.